Ja sam Miladin Vrbaški, direktor Toyota Centra Beograd. 2013. godina nam je donela pregršt novih modela, znači novi Auris, RAV4, Corollu, restylizovanu Corollu Verso, odnosno Verso kako se sad zove, i Land Cruiser koji upravo sada promovišemo. Nažalost, što se tiče biznis strane, ona nam nije donela ništa dobro i ova godina je sa te strane jako lošija u odnosu na prošlu 2012. U 2014. nažalost Toyota nije spremila neke velike premijere, osim novog Aygoa koji će biti promovisan na Beogradskom sajmu automobila. Međutim, politika kompanije se promenila utoliko što sada svake godine se izbacuju modeli, postojeći modeli koji su donekle unapređeni, znači svake godine se menja nešto na modelima kao neki mali restyling i time se osvežava ponuda. U sljedećoj godini uz podršku uvoznika nadamo se boljim cenama i većim prodatim količinama do kraja sljedeće godine.